pa ću se kratko predstaviti. Ja sam Lana, kažem, volim reći Lana zato što svi me tako poznaju i prije svega da kažem da sam majka kćerke sa invaliditetom 80%, majka Nikoline, a ovo nisam slučajno rekla sam iz razloga što je to moj glavni razlog i moja glavna motivacija da se borim u životu. Uvijek sam takva bila i zato sam na neki način zahvalna onima koji me pozovu da pričam o ovome problemu sa kojim sam ja suočena. Jer prije svega nisam jedina, ali za sebe smatram da svom djetetu, svojoj djevojci trebam još puno godina. Ona ne može bez mene i ako neke stvari u ovom sistemu u kojem živimo ne promijenimo, znači desit će se jedan totalni kolaps. Bar ne samo s nama koji smo oboljeli od teških i rijetkih bolesti, a pričat ću vam o tome, nego generalno i sa ostalim ljudima koji imaju možda neke manje bolesti. Znate, svakome je njegov problem u principu najveći. Nekome je to neka hronična bolest, nekome je to obična gripa, da ništa ne podcjenjujem. Ali ako vi nemate načina da se liječite, odnosno ako nemate, što je u slučaju bolesti od koje ja bolujem, dostupne lijekove u određenoj liniji liječenja, u određenom nivou liječenja, i ako iz dana u dan živite sa tim saznanjem, onda je to jako teško i za vas, i za hematologa koji vas liječi, koji vas vodi, koji je svjestan toga da u određenom trenutku može da dođe u situaciju, kod mene konkretno u slučaju povrata, relapsa bolesti koju sam pobijedila u prvom krugu. Taj isti doktorica, hematolog koja me vodi, može da dođe sutra u situaciju da mi preporuči lijekove, ali lijekove koji nisu dostupni u našoj državi, a dostupni su znači u svim državama u okruženju. Pa može li mi neko objasniti kako to da inovativni lijekovi za liječenje konkretno karcinoma koštane srži krvi od kojeg ja bolujem, koji se primjenjuju u drugoj liniji liječenja, znači u slučaju povrata bolesti, a ova bolest se vraća, znači to je studij svih, znanstveni studij svih stručnjaka, znači to nije karcinom koji se može savladati kao ostali karcinomi neki, pa se kaže 5 godina ako miruje, nema više povrata. Znači multiplim myelom od kojeg ja bolujem se sigurno vraća. Da li se vraća za godinu, za 2, za 5 ili za 15, to niko ne zna. Ja sad pričam s vama u kakvom ću stanju biti za pola godine, to niko ne zna. I zamislite sada kad vi, i pored činjenice da bolujete od takve bolesti, budite se iz dana u dan sa saznanjem da u našoj državi, u Bosni i Hercegovini, znači nemate dostupne lijekove za liječenje te bolesti, inovativne lijekove u drugoj liniji liječenja. Da biste spasili živu glavu, da biste ostali živi, znači treba da idete negdje u inostranstvo, znači u druge države, da se liječite gdje su potrebne ogromne pare. Što je jedna moja drugarica rekla, onda se osjećate posramljeno, osjećate se jadno, osjećate se strahovito uplašeno. Znači, ja ne govorim o novcima od nekih 10-20 hiljada maraka. Ja pričam o ciframa koji prelaze 100-150 hiljada maraka u najjeftinijoj varijanti u Turskoj. Ko to danas ima? Postoji udruženje Pomozi baza, koga će uspjeti skupiti? Da li će uspjeti da se skupe toliki novci? Koliko vremena treba za to? Koliko je nama vremena u stvari ostavljeno u slučaju relapsa bolesti? Da li u takvim situacijama treba odmah da se reaguje, da se primijene adekvatne terapije? I mislim da je to veliki problem ne samo za oboljeli od multiplog myeloma, nedostatak citostatika. To je problem za mnoge ljude koji boluju od raznih vrsta karcinoma. Ja se opet sada vraćam na početak, znači ja živim sa multiplim myelomom, zloćudnim karcinomom koštane srži i krvi od 2021. godine kad je on ušao u moj život, kada mi je bukvalno rečeno vrlo agresivno razorio kompletan život. Sve ono zašto sam dotad živjela, sve ono
na čemu sam dotad radila se malte ne srušilo u nekih par mjeseci. Da se nisam ni snašla ni ja, ni moja porodica. Vrlo bolno, vrlo teško psihološki podnijeti. Potrebna vam je jedna nadljudska snaga da prihvatite tu činjenicu da jedna osoba, žena, koja eto za sebe svi mi mislimo da možemo sve, jel tako? Da iznesemo mnoge terete na leđima i posla i porodice i života. Borite se na sve moguće načine i onda se suočite sa činjenicom da padate dole, da postajete ovisni o drugima, da jednostavno više nemate snage. Ne možete da se snađete u svemu tome. Moje lutanje na nivou domova zdravlja i primarne zdravstvene zaštite je trajalo punih 8 mjeseci. Zašto? Zato što ljekari na nivou primarne zdravstvene zaštite vrlo teško prepoznaju ovu bolest. Bolest ima nespecifične simptome, da se sad niko ne uplaši, ali kod mene i kod mnogih pacijenata dolazi do iznenadnih bolova u kostima, bolova u rebrima, do iznenadne anemije. Ja sam jako puno hodala po planinama, bila član planinarskih društava, volila ples, volila sportske aktivnosti. Znači, nastojala da živim koliko toliko zdravim životom da bi amortizovala druge dijelove svoga života koji su zaista bili stresni, u podizanju ćerke, u borbi za njeno školovanje, obrazovanje, hvala Bogu, ona je danas djevojka koja već sada radi. Ali tu se jako puno čovjek potroši u ovom našem nepravednom društvu. I onda se odjednom suočite sa činjenicom da je sve to što ste uradili dalo neke rezultate, ali da ste se vi srušili. Ljekari na nivou primarne zdravstvene zaštite uglavnom lutaju. Znači, bolest je teško prepoznati, priznam, i zato je potrebno i neophodno više raditi na edukaciji ljekara u domovima zdravlja. Pa kad se pojavi pacijent koji ima bolove u kostima sa 55 godina, koliko sam ja imala, bolove u rebrima, kome se javlja iznenadna anemija, jednostavno umor stalni, pospanost, da se takav pacijent po defaultu odmah uputi na hematologiju. Međutim, kod mene i kod mnogih to nije slučaj, tako da je moje, odnosno istraživanje od strane ljekara popiti jedan antibiotik pa drugi antibiotik jer sedimentacija vrtoglavo raste, oduzelo dosta vremena. I onda sam ja došla u jedan vrlo težak stadij tog mijeloma, uznapredovali stadij kada sam stigla do kliničkog centra, to jest do hematologije, kada su urađeni određeni nalazi i prepoznata je, naravno, dijagnosticirana je ta bolest. Ne da ništa nisam znala o toj bolesti, jer to je rijetka bolest. Međutim, nažalost, u posljednje vrijeme se sve više i više javlja. Bolest od koje uglavnom piše u literaturi oboljeva crna rasa i starija populacija, mislim, to kod nas više nije slučaj, sve više i više oboljevaju ljudi srednje životne dobi, pa i mlađi ljudi. Na hematologiji su primijenjeni, znači, tada adekvatni ciklusi kemoterapija, pametnih lijekova po VRD protokolu liječenja koji su dostupni u svim zemljama i okruženju i naravno kod nas. Međutim, tih 4-5 ciklusa koje sam ja primila da bi se zaustavio mijalom, jeste zaustavio tu bolest, ali ja sam sada, urađena je vrlo uspješno na našem kliničkom centru i autologna transplantacija matičnih ćelija prije 2 godine, koja je, hvala Bogu, uspjela. Međutim, od 2023. godine, kada je urađena ta transplantacija, evo sad je prošlo već 2 godine. I svaki put kad radim veliku kontrolu na hematologiju, ja gore odlazim sa jednim ogromnim strahom. Ne samo strahom od toga da se bolest vrati, da ću ja opet morati da prolazim kroz sve te teške terapije kroz koje sam prošla, kroz transplantaciju koja nije nimalo laka, gdje vi dobijate najteže citostatike, nego strah od toga, od činjenice i od saznanja da u drugoj liniji liječenja ja nemam dostupne inovativne terapije
kojima se ova bolest treba odvesti u remisiju, zaustaviti da bi se mogla uraditi druga transplantacija, da bi mi se bukvalno rečeno produžio život. Znate, živjeti sa takvim saznanjem u današnje doba kada su ljudima u nekim zapadnim zemljama dostupne Bog zna kakve inovacije u terapijama kada je u pitanju ova bolest, kada su u zemljama u okruženju dostupne te terapije, vrlo bliskom okruženju, znači, gdje mi ne možemo da se liječimo jer nemamo državljanstvo ni Hrvatske, ni Crne Gore, ni Srbije. Znači, ja imam državljanstvo samo ove naše Bosne i Hercegovine i ponosna sam što ga imam, ali mi je jako teško živjeti s tim. Onda se postavlja pitanje koliko zapravo u našoj državi košta ljudski život. Koliko ti ljudi koji odlučuju o tome koji će se lijekovi citostatici staviti na liste, da budu dostupni pacijentima, razmišljaju o tome o čemu oni odlučuju. Znači, oni ne rade sa papirima. Oni ne rade, mislim, sa papirima, ali mi nismo papiri. Ovdje se ne radi o infrastrukturi ovog grada, ovdje se ne radi o uljepšavanju trgova, ovdje se radi o ljudskim životima. Ne samo mom životu. Moj život uopšte nije važan toliko. O životu kompletne naše porodice. Znači, o životu naše djece. O njihovoj budućnosti. Zar ja kao radno sposobna osoba koja radim evo već 30 godina i doprinosim tom fondu zdravstvenog osiguranja, sa obaveznim doprinosima za zdravstveno osiguranje, treba da dočekam to da u svojoj državi oboljela od teške bolesti, od rijetke bolesti, od karcinoma koštane srži, nemam u varijanti da se taj karcinom vrati adekvatne, kažem, inovativne terapije. Možda imam neke terapije koje su bukvalno rečeno možda na nivou paracetamola, banalizujem. Ali te terapije sigurno ne mogu dati dobar rezultat i ne mogu dovoljno dugo produžiti naš život, da živimo koliko toliko u granicama svoje funkcionalnosti kvalitetno. Ja kažem, najbolji rezultati kad je u pitanju moje liječenje su zaista zahvaljujući stručnom timu sa naše hematologije u Sarajevu, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu postignuti nakon prve transplantacije. Ja sam se vrlo brzo vratila u normalan, da kažem, koliko toliko normalan život. Prihvatila sam taj karcinom kao sastavni dio svoga života. Nije to bilo lako suočiti se sa njim, prihvatiti ga. Ja sam u trenucima kad mi je bilo najteže, kad sam bila zatvorena u izolatoriji na kliničkom centru, bukvalno rečeno takava je procedura da niko ne smije da mi prilazi po teškim citostaticima, dosta sam, mada mi to nije struka, pisala poeziju. Onda sam se u jednom momentu obratila tom mijelomu, uvijek se toga sjetim, sa dubokim poštovanjem, ali istovremeno i sa mržnjom prema njemu. Jer je to bolest koja je meni prekinula život. Jer je to bolest koja je meni život okrenula naopačke. Jer je on uradio ono što niko nije mogao da uradi. Zaustavio me u svemu što sam ja željela i čemu sam težila u životu. Oduzeo mi mnoge stvari i nadanja u životu. Znači, mi smo doslovno rečeno, ja za sebe ne želim da govorim za druge pacijente oboljele od karcinoma, ali sam osoba koja živi nadan. Istovremeno sam zahvalna zato što sam naučila da cijenim svaki trenutak, svaki dan, svaku sasvim običnu situaciju u životu. Da budem zahvalna zato što danas mogu da ustanem, da odem na posao jer sam bila 3,5 godine onesposobljena da radim. Znači, da provedem jedan radni dan kao i sve moje kolege, da se vratim kući, da zagrlim svoju kćerku, da navečer popričam s njom, da provedem popodne s njom, ali pazite, ja svaki put se pitam da li je to možda posljednji put da nas dvije negdje zajedno odemo, recimo na neko putovanje ili tako dalje.
bukvalno rečeno otimamo i grabimo od života, jer ne znamo da li će nas biti i u kakvom ćemo stanju biti, koliko ćemo biti funkcionalni sljedeće godine. Daleko bi nam bilo lakše da je sistem, da je vlade prethodne, ne želim uopšte da politiziram, nebitno, govorim o vladama na federalnom nivou, prepoznala ovu problematiku. Prepoznala našu emociju, prepoznala naš život i našu potrebu i naše pravo da se liječi. Mi nismo tu da molimo, mi treba da zahtijevamo. Znači, mi imamo pravo na liječenje, pravo na adekvatno liječenje. Zato se izdvajaju ogromna sredstva iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i koliko ja znam, a nisam neki u tom dijelu ekspert, ali 10,5% tih sredstava treba da se usmjerava prema Fondu solidarnosti. Dakle, nedopustivo je da se dozvoli da Fond solidarnosti nema dovoljno novca jer se od strane nadređenih tijela ne usmjerava dovoljno sredstava prema tom fondu. Nedopustivo je isto tako, a zahvalna sam na neki način što je vlada kantona Sarajevo prije nekih godinu dana značajan iznos sredstava doznačila fondu, što je mnogim ljudima u kantonu Sarajevo omogućilo liječenje, bar onim citostaticima koji se nalaze na listama, jer to nije njihov problem, ovo je problem federalnog nivoa. Mi smo imali sastanak sa federalnim ministrom zdravstva prije nekih par godina ispred udruženja Mijelom u Bosni i Hercegovini, gdje smo dobili obećanja. Postavili smo konkretna pitanja zašto liste lijekova za onkološke pacijente nisu revidirane od 2019. godine. Zašto nije formirana komisija koja će to uraditi? I zaista nismo dobili odgovor. Dobili smo samo obećanja koja još uvijek nisu ispoštovana. Revidiranje lista, formiranje komisije u kojoj će sjediti stručnjaci svih profila, pa obavezno i hematolozi, bi možda na neki način dalo nama nadu da će se ti inovativni citostatici uvrstiti, znači, na liste, pa da onda makar imamo čemu da se nadamo. Jer se dešava da i ljudi, pacijenti koji boluju od ove bolesti ili neke druge vrste karcinoma, iako ordinirajući ljekar specijalista napiše da je pacijentu potreban taj lijek, iako se taj lijek nalazi na listi, i u takvim situacijama se dešava da pacijenti ostaju bez lijekova jer za Boga postoje liste čekanja. Zakon, medicinska praksa, život ne poznaje liste čekanja kada su u pitanju onkološki pacijenti. Za Boga milo, koliko mi uopšte možemo da čekamo. Znači, onda se s punim pravom to nazivaju listama smrti. Ja se nadam iskreno i ovaj put po ko zna koji put apelujem na nadležne da prepoznaju da mi ne molimo, mi tražimo, mi zahtijevamo, mi imamo pravo na život. Da se sistem uredi i da se ispoštuje zakonske odredbe u smislu dostupnosti svih citostatika onkološkim pacijentima, odnosno evo u ovom slučaju i hematološkim pacijentima. Da nam se pruži prilika da ako ništa ne razmišljamo kako ćemo sutra skupiti pare ili šta ćemo prodati, i ako imamo šta prodati, da bismo sebi spasili život, pa istovremeno čitav svoj radni vijek izdvajamo, jel tako, doprinose za zdravstvo. Da ne molimo nikoga preko određenih humanitarnih akcija, hvala svim dragim ljudima, ali nama ne trebaju takva poniženja. Nama sistem i ova država treba to da omogući.